салом алейкум бародаро. Имрӯз мо сар мекунем ҳафтум серияи Uncharted сезони якумша, ҳафтум серияша. Хай мерем, тамошо мекунем. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ай ҳамун ҷое ки дар шашум серия охиришда тамом шуда буд, дар мошин сувор мешавам ва ай ҳамунҷа бо ҳафтум сар мешава. Ай ҳамунҷа мерем, рафтем. Хай бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Рафтем. Nein! Da kommen sie! Хайф кунем ба дар даҳани ман хеле мурофат кесам ки ва хайрон хеле Sie kommen von der Seite! гаррени мара задагиам бизан тилладне молодец. Oh nein, 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 nein! Опа. Oh Mist! Vorsicht, Treppe! Alles klar da hinten? Ja, ja! Vorsicht! Alles klar da hinten? Ja, ja! Аҳа, ин мекапонайма. Нафаҳмидум. Ба мезадаи мекапида. Hinter uns! Nein! Super! Lass sie nicht entkommen! Хан табза. Nate! Lass sie weg! Oh, Klippe! Seh ich! Mist! Au! 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 Опа. Nate! Los, Vollgas! Schneller! Вау. Geschafft! Hätte nie gedacht, dass das klappt! Ана. Wer war dieser Typ? Bloß ein alter Geschäfter! Ah, Vorsicht! Oh nein! Festhalten! Festhalten! Nate! Okay. Nimm meine Hand. Ҳарохи меравам мошин. Okay. Das war's. Alles Bei klar? mir ja. Aber du blutest. Ach, das ist nur ein Kratzer. Nichts wie weg hier. Verdammt. Was? Komm schon. Wo soll's denn hingehen? Hey, Eddie.
Habt ihr wirklich gedacht, ihr werdet mich los? Nein, nein. Die junge Dame hat nur eine Rundfahrt bei mir gebucht. Schnauze! Ihr arbeitet doch auch für die. Was? Ihr wolltet mich verarschen und alles für euch behalten, stimmt's? Verdammt, der Typ spinnt. Eddie, entspann dich, Kumpel. Ja, ihr habt leider verloren. Und sitzt hier fest. چی میکنه؟ میزن نمیو که میستیم بگو خسار شو. Her mit der Karte. Festhalten. Na gut, du hast mich. Das ist nur fair. Hey, ganz ruhig. Entspann dich, Eddie. Ich hol nur die Karte, ganz wie du willst. Ich sagte, festhalten. Mach ich. Dann gib sie her. Wie jetzt? Ich soll doch stillhalten. Dann wirst du sie dir wohl holen müssen. Taikamo. Los, los! برادرای عزیز در همه جا هفتم سریا با اوخی رسید سر می شود هشتم سریا ما انشالله با هشتم سریا را خیلی در نوار دیگری در ویدیو دیگری با نوار میگیریم و پیشکش ما میگردیم پناهتون بخدو